Cotopaxi markata pukmashi Jorge Waman, kay Cochabamba kitillipi tandanakuykunata charirkami. Chaypika mashi Jorge Anguisaca junta parroquial Cochabambata pushak, nirkami kunan kay mushuq watakunapi kay presupuestos kunata churashka, chaymantami kay llankaykunawanka katina kanchinispami rimarka. Anterior administración mana ashtawanpish tukuchishkamanta kunan mushuk presupuesto de churashkamanta kushiarini. Shinallata kutishu pushakunaka shamukuyta musuq wambrakunaman kay línea de fábrica chaykuna tiyachunishpami mashi prefecto Jorge Waman payta mañaykunata rurarka. Cochabamba shuk transparencia ta rikuchichun kay shamuq juventudkunaman. Rikuchichun Cochabamba por lo menos línea de fábrica. Ñuka persona kaybi ñuka yayito allpawada charinchik. Pero línea de fábrica mana pasashka kashkamunda mana repartición da mana mañay da tukushkanchik. Mana maybi shuk construcción da ruray tukushkanchik. Chayta mañana masi prefecto